Inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadla umhawu. Uzwe umuntu akhambe phola mola mbethu umkhala beso aholele ngomunye umuntu. Hawu makamduduza mbathu umkhala, makamduduza aphendula, awamncaye nguyisele mina nguyisele. Makamduduza, wena ukawiseli, umfazi akawiseli. Wena makamduduza ukhulelwe ngumduduzi, bese ubaba kamduduzi nguye owiselayo. Lotshani, bizo lami ngingulungile Mabhena. Namhlanje sike ngizonifundisa ukukhuluma isintu. Angeze nganifundisa ukukhuluma isiNdebele, ngoba ukukhuluma isiNdebele niyakhona kancane, nakusisintu sona ngisesenibhalelako. Kunezinto eziningi nofana ikulumo esiyikhulumako mihla namalanga esingaboni ukuthi kuhle kuhle into le imphambo nofana imhlolo na uyikhulumako. Ngiyokukhombisa ukuthi kuhle kuhle ngaphakathi sowungakaphaphami ubone izinto zesintu. Njengayo lenqodi kuyiveza, akhonakala lokho na ukhuluma nabangani bakhe bandla uthi hemfo nangiyathombisa ngoDisemba. Baba kaThandeka, awuthombisi wena sothandeka. Uma kaThandeka nguyothombisako, wena ukhulelwe mntwana. Manje ke naMabhena into le kuba yini bamraro? Ngizokukhombisa ukuthi kuba yini kubamraro. Ungakhona ukukhuluma isintu ngikho lokhu okukwenza ukuthi silahlekele emnqopho wokuphetha amasiko philo wethu. Ngikho lokho kwenza ukuthi sigcine sesimema nabantu abangafuneki endweni ezingabafuniko. Njengakho lokho ukuthi sigcina sesithatha amasiko philo, ama rituals ngelimi lesiyeni ekufanele ngathani anabanikazi ukuthi bawaphethe bese sesiwenza umnyanya. Umnyanya musini ceremony. Akusingiyo yonke into yesinto ekuyi-ceremony. Kunomehluko phakathi kwe-ritual ne-ceremony. I-ritual inabanikazi. Umntwana nakakhambako ayokwele akusimnyanya lokho. Abantu abathize bakhona kufanele badlale indima ethize kodwa nakusimnyanya. Akafanele ukuthi nibe yihobhu lapha batsho nibukela abantu batsho bayarithana. Akusiwo umnyanya. Umntwana namagwabo basho umntwana uyagwaba akusimnyanya lokho. Abantu abakhona abasondele nomntwana loyo kufanele badlale indima ethize. Umuntu ekose ukuthi agide, umuntu ekose abantu banendima zabo kose ukuthi bazidlala bakhona. Ayikho into yokuthi kufanele ukuthi umema abantu uthatha ifoni ubawufonela abantu bakude ukuthi beze ngomba nabasho igwabo la kabantu ngilingele singaki. Akusimnyanya amagwabo. Lokho emzini nabathambisako nofana abaqhilako akusimnyanya lokho. Akafanele ukuthi simemane. Abantu abarelevant bakhona bazowaphetha ama rituals lawo bese kuyadlula. Lokha nakuliqude umnyanya ungomgqibelo ungosondarha. Amanye amalanga akusimnyanya ma rituals begodu ke ngengoma alikho ilanga elingakaqakatheki. Ningavumi ukukhohlisa abantu ukuthi navane kwenzeke so vane sekuphelile, nakuvane sekudliwe ilisu vane sekuphelile. Vane kungakapheli. Wena ungaqabanga ukuthi kuphelile, kodwa nangabe kusekhona umuntu ofukamileko akukapheli. Abezima basebenzisa isikhathi thina esisebenzisako. Abezima basebenza ngesabo isikhathi. Kungakho izinto zingenziwa zingakhambi ngama odd numbers kuba mswenya. Kungakho izinto nasizenzako kusokuthi zipheleliswe ngama 24 hours and so on. So akafanele ukuthi mhlawumbe uqabange ukuthi wena izinto seziphelile. Manje ke kucakathekile ukuthi sikwazi ukukhuluma isintu ingasisindebele. Lokho ngikho okwenza ukuthi sibuye into le iklikhe msinya ingqondo nakho ukuthi la ukhona ungubani wena, indima oyidlalako ngiyiphi. Ukavoida into yokuthi uthole umuntu asekakhuluma siyahuwelela like awa like thina bakhethwa basibaboni. Ezinye izinto kose ukuthi zikusayinele. Uyabona ukuthi una 32 nabantwana abayi4 and wena utshela abahugi ukuthi bashama abakhethwa baboni. Akusinda wakho leyo. Akusimnyanya amagwabo. Wena lapho kuhle kuhla ufuneki nethi sebakulisa ukuthi ubukele mara kusinda wakho leyo. And uphethisa abantu izinto kose ukuthi baziphethe waphethisa kabuhlungu. Akafanele ukuthi wena ube khona lapho uzokhuluma ngokuthi abakhetha wona baboni babalethe eduze jikijiki thina kwamsiza abakhethwa sababukela until ngo5 kanti la wayi badrilla kancane kangaka.
sekumele ukuthi bakuchazele, sekumele ukuthi bakuhlathululele ukuthi kuba yini abakhethwa baba badrilla kancane ofana badrilla kaningi. Zizinto ke lezo eziba khona esintwini eziba mphambo. Asisahona ukuthi sizikhalime, asisahona ukuthi sizilawule. Lokho kufanele ukuthi kusiphawulele ukuthi kuphuma kwezinto elawuleni ngombana sibhalelwe ukukhuluma isintu. Sibhalelwe kumema abantu abafaneleko, sibhalelwe ukuthula nendwezi ngoba sazi ukuthi akumenywe. Begodu-ke ukukhuluma isintu vaya nikuzwe nethi ukuthi nina nisikhulumi ngombana niqabanga ukuthi sikade. Ngicabanga ukuthi abogogo bethu, mina ugogo wami 94 years usasikhuluma isintu. Kodwa nabogogo laba na 60 70 umuntu lo enhleka akasimgoga akasisilukazi, ngumama, sesengumama omkhulu yabo. Kufana lokho na umemako angekhe wazimemela. Ukuthi uyathomba uyawela uyakhamba uyokwenda uyathatha uzimemeli ngombana isintu asikuvumela ukuthi uzimemele. Ukukhuluma isintu akukuvumela ukuthi ukuzimemele. Kulokha ummakho nofana ubabakho kosi ukuthi kube ngiba abamema abantu. Nakhona abamema angeke bathi ulungile uyokuthomba. Ngeke bathi ulunga uyokwela. Angeke bathi ulungile uyokwenda. Uzokuvela abuze, "Mncayeni njani? Awasivukile njani?" Hawa man, bese bakutshelile na. Bangitshele ini mncayi? Iveke zako kunabantu abezako bathi babuya le eGembok. Yazisisa kwaMthweni. Hey, asazi bona ukuthi basiphatheleni. Manje ke ngombana thina sibabantu abaphila isintu, singadobhadobha imvasilabhu ePola Mall ngazibeka ngendlini. Sizakuzwa ngabo ukuthi basiphathele ini. You see, ummakho utshela umncayo nofana umuntu osihlobo ukuthi wena kuhle kuhle kunento ezokwenzeka. Bese mhlamba abuza ukuthi abantu ababeza ngobani mncayi. Athi hey ngoba abantazana bakho banengi, abantazana bakwakho banengi. Athi hey batsho ngulindiwe lo, ulindiwe batsho nguyo abantu abakuhle kuhle bafanisawo. Mara ke siza kubona ngabona abaceda ukufika ukuthi vele ngibona. Yaba? Yiso isintu leso. Isintu akusiyinto kosokuthi uyi-announce, akusiyinto kosokuthi uyihlathulule ngombana kuyinto yefihlo. Ende kunabantu ekufanele ukuthi ngithini abadlala indima eqhakathekileko ngaphakathi kwelinye nelinye isikopilo. Manje ungakwazi nofana ungakhona ukukhuluma isintu ngikho lokho ekwenza ukuthi silahlekelwe kunqopha nofana kuqonda nezinto zesintu bese sigcina sesenza imphambo le ukuthi sigidinge izinto engafanelanga ukuthi sizigidinge, le ukuthi simeme abantu engafanelanga ukuthi simameme, le ukuthi sifuna ukungena la kufanele singangeni khona. Ningena ngebafazini mara yazazi ukuthi uyinroda, uyemalisini mara yazazi ukuthi ulithari, njalo njalo. Ukuthi ubhalelwe ukukhuluma isintu. Ngathani ukwazi ukukhuluma isintu, beyizokusayinela, beyizokuphawulela into lokuthi la ngathi ngikhona akusiyo indawo yami. Jama khe ngithide ngoba ngathi singiyaphuma emkhawuleni. Baza ngithe ngathi singiyagagamela, ithi khe ngibuyele emva. Ngizakuzwa ngabo nabathi sondela, nabathi chidela ngizakuchidela. Kodwa na khe ngijame la. Yabona ke ungakho uthola ukuthi abantu sebanemibono nofana sebafuna ukuhlathulula, sebafuna ukwenza yonke into bafuna ukuyinandisa ngoba nabaqabanga ukuthi yi-ceremony, bacabanga ukuthi into yokugidingwa. Ekubeni into leyo ingafuni ukunandiswa. Asikho isidingo sokuthi unandise izinto zesintu. Ngoba nangabe wena into le eyenzeka la iyakubhora, lala kwakho lapho mama wakwaMthweni, lala kwakho ngoba into eyenzeka la iyakubhora. Angeke sikwazi ukuthi thina silahlekelwe sisintu ngoba na wena ubhalelwe kuzwisisa ukuthi khuyini isintu. Manje ke into yokumema, into yokukhuluma isintu ngikho lokho. Kufanele ukuthi sikhumbule ukuthi khuyini ukukhuluma isintu. Khuyini isintu ukuze sikwazi ukuthi sikhone ukukhuluma sona. Singasakhuluma isiNdebele. Singasakhuluma i-standardized language le esifunda enkolweni. Ngoba muthi mhlambe ngiyo esilahlako yabo. Mhlambe ilimi lendleleni ngilo elisilahlako. Kufanele ukuthi sithome phasi sikhulume isintu. Angeke wathi uyathombisa uyinroda. Angeke wathi uyelisini ungakathathi. Ulazelaphi lisu? Khuyini lisu? Angeke wathi ungena ngebafazini uzazi ukuthi unetotolozi uyinroda. Uyeza kungebafazini, akusingebantwini, akusingemphakathini, kungebafazini. Awunabufazi wena, awunambeleko wena, awunasibeletho. Manje uyelani ngebafazini la ungafuneki khona bese ufuna ukuhlathulula ukuthi basho wena uyanandrisa, wena uhlala 2 minutes, wena netiwe uphuma nini. Ku unnecessary ukuthi nifuna ukusihlathululela. Into ekungiyo ukuthi sikhumbule isintu, sikhumbule ukukhuluma isintu. Ngiyathokoza.